Pendiam ini ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Uba kitbok lang nongrem. Uba day Presiden ka National People Youth Front NPYF uloong baka jingmi siya surok jungka seng Voice of the People Party VPP kabalayalam da uba Arden M Basayomoy kalong tangka buit kumno banyo jingmentoy san pertay da kaba penjabo ye ka jingmut jing perkhat jung kisamla uba kitbok lang ula keren ye kene ha ka jinyalang jung NPP sning blok kabalalong ha ka sing balang halat syarai une unong yalam ka NPYF uloong hakisnam arajar pra bar arajar khatlai ki pajba kila ban penken mau bau ba Arden hakapor bu udang long UMLA jumi satia banyaki ne dawa ya kata ka reservation policy ne kiwe kimat uba kit boklang uloong Henry Hadin ba uba Arden ula taw ya kaseng VPP ula sedang ban mi sya surok ban penlong ki jingeki naka jing temu ban penjabo ya ka jingmut jing perkhat ki samla naga benta kumno ban mentoy hakasan perthai Shushu une unong yalam ke NPYF uloong baki pajba ki deban sengutu baka jing light kam haka shisnam kalong tangkumba arajar teli henry ki samla ki bawat kam wat jampat ki don palat ika henru po hajar ngut kumta kane ka jing penki ika reservation policy kalong tangkum no banyo ban penrung ika jing singo mensim haki samla ki bom tip baka kam sarkar kamla ban penbiang kam ya baro haka we pat kalyang uba kit boklang ula penken mau uba Arden ula sedang ru ye ka clean politik kabaki shule menle tang hakipor election bat mentoy bat job election penban anda kila job kim kwa banyarap iki pajba nda kabaong bakim don by school banyarap ye ki bashitom herekum uparabreu habadon kam shisha ki baduk ide ka kamram banyarap namar haba syakri ye uparabreu kalong kaju kumba syakri yu blai kum ki pajba kim dei bansha yalam bakla kumbang alasya yalam baklah usnam arajar ar hakapor bala thau bat mi ka khnam ka bala penki ka donut jonga ban penim yakari bat kajat benriu Henry Hadin bun snam ngalap bangasya yalam baklah sya penjabo ikajingmut jing perkhat jonga laban rap shushu uba kit boklang